Amahoro amahoro kuri mwese nshuti za Waka Waka podcast, ndabaramukije cyane nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi reka twinjire muri robotine ahantu abanyaburayi bakomeje gutaka ingabo za Ukraine bavuga ko zabashije gutobora imirongo y'Uburusiya, ariko kuri uyu munsi bikaba bigaragara ko uyu wari umutego kandi ko wabaye irimbukiro ry'ibikoresho bya NATO ndetse n'abasirikari benshi ba Ukraine bakahatakariza ubuzima. Nkuko twabivugaga kuri podcast zabanje, robotine yari umutego mubi. Ubu rero amakuru amaze kujya hanze, reka tubiganireho. Tunajye muri Avdiivka turebe ibitero by'Abarusiya muri Avdiivka bigeze hehe, muri Kupiansk bigeze hehe, niki abanya-Ukraine barimo gukora kugira ngo bakaze imirongo yabo kugira ngo birinde ibitero bikomeje gutegurwa by'Uburusiya biri hafi cyane kandi bizaba bikaze. Ibi rero nibyo tugiye kuganira, ariko tunarebere hamwe ni gute Abanyamerika, Abanyaburayi, NATO ni gute biteguye gusohoka muri iki kibazo batabaye ba Sebastien. Ibyo nibyo tugiye kuganiraho muri iyi podcast. Nkuko mbizi duhora turi kumwe na KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, murabyibuka rero urugamba rwo muri robotine. Niba mwarabonye amakuru kuri za BBC, za France 24 ku bitangazamakuru cyane cyane by'abanyaburayi hirya no hino, byagaragaye bicelebratinga intsinzi y'abanya-Ukraine muri robotine, kuko ahangaha muri robotine abanya-Ukraine babaye nk'abatobora umurongo wa mbere w'Abarusiya, binjiramo ibirometero bingahe binjira mu mirongo y'Abarusiya. Ibyo ngibyo rero baragenda bamanika amadarapo hejuru nka bya bindi abanya-Ukraine basanzwe bakora, kumanika idarapo hejuru bagahita bafata video barangiza bakahava. Video ikamara icyumweru bavuga ko bahafashe kandi barahavuye. Ibyo twarabiganiraga cyane kuri podcast tuvuga uburyo abanya-Ukraine bakomeje gutegwa iyi robotine, bakaza bakayifata, ariko nanone bakaza bakongera bakayikubitirwamo, ku buryo bayifashe nk'inshuro eshatu. Niba mwarabonye amashusho yagiye ajya hanze y'ibikoresho byinshi bya Leopard, bya Bradley, ibifaru byinshi byatwitswe, aho mwabonye byatwikiwe ari byinshi bicucitse. Ahangaha ni muri robotine rero uyu munsi bikaba bivugwa ko ahangaha hashiriye abasirikari benshi ba Ukraine, kubera ko nyuma yo kubona yuko Abarusiya ahangaha bahafite intege nkeya, abanya-Ukraine bahise badeployinga ibikoresho byinshi, badeployinga n'abasirikari benshi, ndetse banakubitwa bakumva ko ejo bizashoboka, bagahora bagerageza. Ariko buri gihe kuri podcast twakoraga narababwiraga ati iyi robotine mureba ahangaha ni umutego mubi Abarusiya bateze abanya-Ukraine, kuko ibintu byabaga bigaragara, ukumva ngo robotine uyu munsi yafashwe, ejo wajya kuri Telegram zitanga amakuru yo ku rugamba ugasanga robotine abanya-Ukraine nanone bayivuyemo, ariko amafoto y'ibyahasenyukiye akaguma kuri social media. Ibyo rero byakomeje gutyo kugeza n'uyu munsi, aho abanya-Ukraine noneho babona ko gutobora iyo mirongo bidashoboka, barimo gusohoka muri robotine bivanamo, abandi bakitanga ku ngabo z'Uburusiya kugira ngo babashe kureba uburyo noneho bakaza imirongo yabo y'urugamba, kubera ko nkuko mubizi Zelensky itegeko yatanze nuko ku basirikari biwe, kuko nkuko mubizi n'iki gisirikare cya Ukraine muri iyi minsi kirimo ibice bibiri. Hari igice kiyobowe
na Zelensky n'abasirikare ahereza amabwiriza, hakaba n'igice kiyobowe na Zaruzhny. Ibyo rero bikaba ari n'ibintu birimo kubabaza cyane abaterankunga ba Ukraine. Aya macakubiri akomeje kugaragaramo ahangaha, ni ukuvuga ngo Zaruzhny ntabwo ari kumwe n'umuyobozi mukuru w'igihugu, ntabwo ari kumwe na Budanov. Ni ukuvuga ngo igisirikare gicitsemo ibice byinshi. Ni ukuvuga ngo Zaruzhny ntabwo wamubwira ngo ayobore igisirikare adatanga amategeko kugeza ku musirikare wa nyuma. Mu gihe Zelensky azenguruka nawe akajya gutanga amabwiriza ku bamwumvira, Zaruzhny nawe agatanga amabwiriza ku bamwumvira. Murabyumva ibintu biba biri kubera hariya, ni ibintu kuri uyu munsi wavuga ko bikomeye. Wanakwibaza uti se taktike zo kwirinda ibitero by'Uburusiya mu gukomeza imirongo y'abanya-Ukraine nka gutya tubona Abarusiya bakomeje imirongo yabo, birakorwa nande, birayoborwa nande? Umupangu urapangwa nande? Ni Zaruzhny? Ni Zelensky? Zaruzhny arafata igice kimwe, Zelensky afata ikindi. Ni ibintu muri iyi minsi ubona ko abanya-Ukraine batangiye bameze nk'aho bashyize hamwe mu kurwanya Umurusiya igihe kitarambiranye, nyuma igihe kitarambiranye na mbere yuko nabo batera inkunga babanza gucikamo ibice. Abanya-Ukraine ubwabo nibo barimo gucikamo ibice. Muriko byumva namwe. Igihe meya uyobora Kiev, uyu mugabo muramuzi, uyu nguyu uyobora Kiev, nawe ntari kumwe na Zelensky, waranavuga ko Zelensky agomba kuzabazwa ibyo yakoze byose muri iyi ntambara. agatanga ni report aho yagomba kubibazwa, agasubiza ibyo imipangu yiwe itaragenze neza, aho yibeshye, aho yabikoze neza, aho yabikoze nabi. Ibyo byose uyu muyobozi w'umujyi wa Kiev avuga ko Zelensky agomba kuzagira igihe cyo kubisobanura. So aba bantu babaga bari hamwe muri propaganda zo kwangisha isi yose Uburusiya. Uyu munsi noneho nibwo isi itangiye kumenya abaribo. Iyi Ukraine nk'uko mubizi ni igihugu kiri kuza mu bihugu by'imbere, mu bihugu bifite ruswa yo ku rwego rwo hejuru, ku buryo abaterankunga babo mu gihe barimo kwibaza ngo ese inkunga zacu zigera ku rugamba zigakora ibyo zakagombye gukora, abanya-Ukraine bo ikintu bariho uyu munsi barimo barashwana bapfa iki? Ubutegetsi. Nta kindi, ni ubutegetsi. Kubera ko nk'uko Zelensky yabivuze, Zaruzhny niba afite ambition politique ashaka kuzaba perezida wa Ukraine, ni ukuvuga ngo n'ibyo akora ku rugamba abikora mu nyungu ziwe za politiki. Ibiganiro atanga, amabwiriza atanga ku rugamba, report atanga mu itangazamakuru, byose ni ibintu akora ariko akabikora mu nyungu ziwe ku giti kiwe za politiki. Wajya kuhagarariye iperereza bita Budanov, nawe nuko. Waza kuri meya wa Kiev, nawe nuko. Waza kubaterankunga babo, umuntu wa mbere abaterankunga bari bizeye ko yabafasha gutsinda abanya-Ukraine, yabafasha gutsinda Abarusiya, n'uyu nguyu Zaruzhny. Mu gihe cyose rero Zelensky yacitsemo ibice n'ibiki byose, n'ibihugu bimutera inkunga nabyo bigomba gucikamo ibice. Nabonye video y'ejo bundi ubwo Zelensky yari yagiye muri Argentine. Yagiye muri Argentine, ariko ikintu cyari kijyanye Zelensky muri Argentine nk'uko nge nabibonye, nuko Zelensky yari abizi ko Viktor Orban, uyu nguyu wa Hongria, ari buze kujya hehe muri Argentine. Kandi murabizi ko Orban niwe wahagaritse inkunga yose abanya-Ukraine bagombaga guhabwa n'ubumwe bw'Uburayi, niwe wahagaritse imishinga y'Uburayi bari bafite yo kuba bakorana na Ukraine bakaba bayakira muri zone zabo z'ubucuruzi n'ibiki byose. Uyu Orban niwe wakoresheje veto, kuko ahangaha mu bumwe bw'Uburayi igihugu kimwe kibyanze ntabwo wakirwa. So Orban rero yari yagiye kwitabira umuhango wo kurahira kwa perezida mushya wa Argentine. Zelensky nawe ahita atega aragenda. Mu by'ukuri nta n'ibiganiro biri official bagiranye na Orban, ku buryo bavuga ati bafashe umwanya baragenda baricara baraganira ku kibazo cyabo. Ariko nuvuga ni kwa kunda abantu baba bari mu kavuyo, babakiriye ahantu muri stade, nyine abayobozi ahantu baba bahagaze. Noneho Zelensky kuko yari yegereye Orban, ukabona ko arimo kumubwira ababaye cyane, mbese arimo kumukonvisinga kuba yagira ikintu runaka akora.
asaba Orbán akamubwira ati ntabwo wagombye kuduhagarikira kwinjira mu bumwe bw'uburayi, inkunga turazikeneye ikintu cya Orbán nawe aravuga ko ari proud yo kuba yasevinze ubukungu bw'uburayi, kandi ari proud yo kuba ari we muntu uri mu bumwe bw'uburayi ushobora kuvugana na Putin, akaba ashobora kuvugana n'abari mu bumwe bw'uburayi. Icyo gikorwa cyiwe yakoze na Peskov, uyu muvugizi wa presidence y'Abarusiya, yaramushimiye cyane avuga ko yakoze igikorwa cyiza. Ibyo rero ukaba wavuga uti ntabwo muri Ukraine abayobozi babo bacikamo ibice n'igisirikare ngo gicikemo ibice, noneho ababatera inkunga bo bagume bari hamwe. Ntibishoboka. Twarabibonye uburyo Pologne yabivuyemo, turabibona iyi Hongria, turabona Czechoslovakia, turi kubona ibihugu byinshi birimo kugenda bivamo. Ubu ngubu Ubufaransa ni igihugu cyacecetse, ni igihugu cyacecetse kidafite ijambo na rimwe muri iki kibazo cya Ukraine uyu munsi. Niba murimo murakurikirana Macron mu bintu yumva yagiramo akabaraga ko kuba yasaza imigeri, ahangaha ntabwo harimo. Ahangaha ntabwo harimo kubera iki? Imyitwarire y'Ubufaransa ubwo iki kibazo cyatangiraga, imyitwarire ya Macron n'ibyemezo byiwe ubwo iki kibazo cyatangiraga, ni ibintu bituma Ubufaransa uyu munsi budashobora kuba bwagira ikintu bubwira Abarusiya, no kuba bwagira icyo bubwira abanya-Ukraine. Nta bintu bihambaye Abafaransa bafashishije abanya-Ukraine ku buryo bagira ijambo rikomeye ku banya-Ukraine. Ubu ni abantu bari hariya, ni ba Sebastien nk'uko basebye muri Afurika, na hariya naho nta jambo bafite. Niba muri kubikurikirana, Umufaransa ageze aho nawe akurikirana nk'uko natwe turi gukurikirana. Murabyibuka bigitangira Macron, mu bundi kibazo kigitangira, Macron yari afite imyanzuro myiza kuri kino kibazo cy'Abarusiya n'abanya-Ukraine, avuga ko bagomba gukomeza bakaganira. Murabyibuka n'ikibazo gitangira, Macron yagiye mu Burusiya, ariko ageze mu Burusiya kubera n'amagambo menshi yari yavuze mbere yaho, yita Putin umudiktateri, avuga ibintu byinshi cyane bitashimishije Uburusiya. Mwarabibonye ko Putin yamukubise ku meza ya kilometero 5, nta nubwo yigeze amuha n'ikiganza, n'ubu yarinjiye undi amwereka aho yicaye, ameza murayibuka. Murabyibuka ko Xi yahise ajyayo bakicarana bakegerana ku buryo byahise bigaragara ko ni distance politique. N'uyu nguyu wa UN kuko yigiraga nk'umuntu udashaka kubona ukuri, kwa kundi baba baca ibintu hejuru badashaka kuvugisha ukuri, nawe yagiye mu Burusiya nawe bamukubita ku meza ya kilometero 5. Kilometero 5 ndakabije, ariko nyine iyo meza namwe murayizi, Ubusiriya meza buriya ntiyarimo kilometero 5. ariko ibintu biba hano hanze biba bisekeje cyane. So nuvuga ngo kugeza uyu munsi rero Abafaransa nta argument bashobora gutanga muri iyi ntambara. Abantu bashobora gutanga igitekerezo muri iyi ntambara ni Abanyamerika, abandi bashobora gutanga igitekerezo ni Abanyapolonye. Abanyapolonye barakatiranye ubu ngubu, nta kintu nabo barimo kubivugaho. Ubu Abanyamerika nibo barimo gushakisha uburyo baha garanti Ukraine ko igomba gusigarana ibice igifite, bagasaba Uburusiya kutarenga aho bugeze, bukagumana aho bufite, intambara igahagararira aho ngaho. Ariko nubwo Vladimir Putin adasiba kuvuga yuko igihe cyose Ukraine izumva ishaka kuganira, yiteguye kuganira. N'abantu bose, abayobozi bose bo mu Burusiya barimo kuvuga n'ibitangazamakuru byabo, bavuga ko Uburusiya bwiteguye kuba bwajya mu biganiro. Ariko se nureba initiative Abarusiya barimo gukora, abasirikare 100,000 bongerewe ku mirongo y'urugamba. Tugiye kwinjira muri Avdiivka turebe uburyo birimo gutegurwamo. Ni ukuvuga ngo ntabwo Abarusiya biteguye guhagarara batarigarurira ibice byose bivuga Ikirusiya. Ubu bwoba Abanyamerika bafite ni ese Odessa tuzashobora kuyirengera? Vladimir Putin aragarukira hehe mu by'ukuri? Ubu rero Zelensky kugira ngo yumvikanishe ikibazo cyiwe, yagaruye kimwe yavugaga kera,
avuga ko Putin nafata Ukraine azahita yongeraho na za Polonye n'ibiki. Akabwira abanyamerika ati uyu munsi muri kunyima amafaranga n'ibikoresho, twebwe dukomeze tubapfira, ariko ejo muzohereza abana banyu kuza kurwana iyi ntambara Putin natera ibihugu bya NATO. Ariko mu by'ukuri gasopo Putin yatanze muri 2007 mu nama yabereye Munich, gasopo Putin yatanze murazibuka. Gasopo Putin yatanze icyo gihe murazibuka. Gasopo Putin yatanze icyo gihe ni Georgia ni Ukraine. Georgia yarabikinishije, ibyabaye mwarabibonye. N'uyu munsi 20% y'ubutaka bwa Georgia buri ku Burusiya. Uyu munsi hafi 30% by'ubutaka bwa Ukraine biragaragara ko nabyo bigiye kujya ku Burusiya, kandi Ukraine ikazasigara ari igihugu kiri netre. Aya makosa rero yose yakozwe, abayakoze barashaka kuyavamo bakayashyira ku muntu umwe, ari we Zelensky n'ubuyobozi bwe. Nibyo bintu bimaze igihe abanyamerika bagasohora report bavuga ati twagiriye abanya-Ukraine inama yo gutera ibitero byabo gutya na gutya na gutya na gutya, ibi byose babitesha agaciro, bikorera ibyabo, bakora ibitero mu mirongo yose y'urugamba nk'uko bitandukanye n'ibyo twari twababwiye, ari byo birimo kubatera intsinzwe. Nuvuga ngo ikintu kirimo ahangaha ni ukwitana ba mwana, batangiye gushinjanya ninde wabiteye. Amerika iravuga iti twatanze miliyari zirenga 100 tumaze gutanga muri Ukraine, amamiliyari. Mu Burayi nta na kimwe cya kabiri mwigeze mutanga cyayo mafaranga. Ni mwebwe muri gutuma Ukraine itsindwa. Abanyaburayi ntimushoboye kurinda demokrasi yanyu, ntimushoboye kurinda igihugu cyanyu cya demokrasi. Nibyo ngibyo bibereyemo ubu ngubu, no kuvuga ngo bari guterana amagambo. Nuvuga ngo abanyaburayi bari kubwira abanyamerika bati mwebwe ni gute muhita mutererana abanya-Ukraine. Kuko n'aba abanyaburayi rega twaje kubibona ko niba uyu munsi Ukraine ifashwa n'ibihugu byose bya NATO muzi, ikabishirirwa n'amasasu, igashirirwa n'ibisasu bakoresha mu bitwaro byabo biremereye bahawe n'abanyaburayi n'abanyamerika, bivuga iki? Inganda z'Abarusiya ziri hejuru cyane kurusha inganda z'ibi bihugu byose ubishyize hamwe mu bijyanye no guproducinga ammunitions. Nuvuga ngo aba banyaburayi nta kintu mu by'ukuri bafasha abanyamerika. Bakimara kujya mu cyitwa NATO bahise bayamanika. Bo barwana no gukora, bashobora gukora igifaru gishyashya ariko ntibakore byinshi. Nibyo bakoze kera bakabisenya. Mu gihe nk'uko twabonye muri intambara y'Uburusiya, n'uyu munsi Abarusiya baracyarwanisha ibintu byo mu gihe cy'Abasoviete. Ari nacyo kintu cya disappointinze cyane abanyamerika. Ubundi disappointment abanyamerika nababwiye ko ikijyanye na business no kwinjiza amafaranga bo intego yabo bayigezeho. Cyo ni kimwe. Ariko ikintu gikomeye abanyamerika babayeho disappointed muri intambara yo muri Ukraine nukuba Abarusiya batarigeze binjiza ikoranabuhanga ryabo rikomeye ahangaha muri Ukraine ngo rigwe mu maboko y'abanyamerika. Uyu munsi bavuga ati iki ngiki turagifite, tuzi uburyo gikoramo. Nta ndege y'ikiragano gishyashya y'Abarusiya yigeze ijyanga muri Ukraine. Ibifaru murambi babwira ibifaru Armata ni ibifaru n'ubu ngubu barimo gukora byinshi. Ubu ngubu nibwo bitangiye kugera muri Donbass, ntibyigeze bigera ku mirongo y'urugamba. Imbunda nyinshi zikomeye z'Abarusiya ntizigeze zigera ahangaha muri Ukraine. Icyo kintu rero cyababaje cyane abanyamerika, kuko banazana izi Patriot zabo bazizanye ikintu cya mbere bashaka guhangana naryo ari ikoranabuhanga ry'Abarusiya, ariko kugira ngo banaryiga uburyo rikoramo. Cyabaye kuri izo Patriot murakizi.
kugeza uyu munsi Kinjal ntizirabasha guhangana nayo. Murabizi Patriot yo ntikinavugwa muri Ukraine, ishobora kuba baranayicyuye no muri Amerika ko bari bazanye batiri imwe ifite iminwa ine ariko barayirashe, bavuga ko hangiritse uruhande rumwe, barimo kuyisana ariko ntikivugwa muri iyi ntambara yo muri Ukraine. Bivuga ko iyi Patriot ishobora kuba yarapakiwe igasubizwa muri Amerika nk'ukuntu nizi Abraham barimo kuzisubizayo. Iyo rero ni disappointment ikomeye cyane, kandi Abarusiya bo babashije kubona iby'Abanyaburayi. Ni ukuvuga ngo Abarusiya bo barabarungurutse kubera ko niba barashe Patriot ariyo antimisile ya mbere, systeme ya mbere ya antimisile ku isi abantu batakagiza, ikaraswa ikanahungishwa. Mwabonye izi misile zabo za Storm Shadow, ibiki n'ibiki byose byagiye bigwa mu maboko y'Abarusiya, ubu biri mu laboratoire mu Burusiya no mu Bushinwa no muri za Iran. Iyo rero ni intsinzwi ikomeye cyane Abanyamerika bagize, n'uyu munsi babona ko bari bukomeze guhangana n'Abarusiya, ariko Abarusiya ibifaru byabo byo mu gihe cy'Abasovieti ntibiri gushira, baragenda bakabizana no muri Korea bakabizana mu rugamba hariya, aho kugira ngo bazanemo ibishyashya. Yego rero dusubiye muri Avdiivka, twabonye ibihumbi byinshi by'abasirikari b'Abarusiya barimo gusengerwa n'umupriest wabo, urabizi ni Aba-Orthodox, arimo kubasengera mbere y'uko batangira kugaba ibitero bya nyuma kuri Avdiivka na Kupiansk. Nk'uko nabibabwiye, mu duce dusigaye tuvuga Ikirusiya Abarusiya bazigarurira, ntimukajye mwibagirwa agace bita Kharkiv. Kharkiv izagaruka ku Burusiya. Igihe cyose politiki y'Abanyaburayi yakomeza kugenda ikijijinganya igakomeza gutinda, ibi bitero bigiye gutangira by'Abarusiya mu byitege, biraza kwigarurira ahantu henshi cyane. Nabonye abantu benshi barimo kuvuga kuri production y'intwaro za Ukraine, bavuga ko Ukraine igiye gutangira kwikorera intwaro. Ibyo nabyo ubibona hehe? Ubibona kuri za RCI, ukabibona kuri za BBC, bakavuga ko noneho nabo bagiye gutangira kwikorera intwaro zishobora kuzabafasha. Ariko se uruganda bazarushyira hehe Abarusiya batarasa ahangaha muri Ukraine? Ko aricyo kibazo abasesenguzi babo bavuga, ugategereza ko bari bukizeho ugaheba, kubera ko iyo realite ntibashaka kuyizanamo. Nta hantu namwe mu Rusiya atarasa muri Ukraine, uruganda barushyira, wabuze naho guparika indege. Murabizi ko habuze igihugu kisimamiye kivuga kiti indege zajya zijya kurasa muri Ukraine ziturutse iwanjye, cyarabuze kubera ko Putin yaravuze ati icyo gihugu tuzahita tukirasa. Ubu rero hari gushakisha icyo bita way out. Amakosa arajya ku mutwe wande, niki cya Ukraine kigomba gusigara, garanti ya Ukraine izasigara ni iyihe, ordre mondiale yari ihari igiye gukurikirwa niki? Nibyo ngibyo muri make. Amahoro kuri mwese rero, iyi ni Waka Waka Podcasts.